kereke yi nga tshamisa xo sungula hi rhandza ku ya xeweta eka mfundhisi wa hina hambileswi hi nga riki na vona eka kereke ya siku ra namuntlha hi xewetana hi vona xiauna na ka masangu hi nga rivali na yona executive ya kereke ya hina hi ri karhi hi xewetana consistori xikan'we na mintlawa hinkwayo ya kereke na lava nga weleki mintlawini ha mi pfuxela hi vito ra hosi ya hina Yesu Kreste ni ku kurhula ka Xikwembu a ku ve na n'wina hinkwenu. Eka siku ra namuntlha laha ni nga swi tekeleki hansi ni swi tekelaka ehenhla mufambisi wa gandzelo wa Khensa ku va mi hi nyikile xinkarhana xa ku va hi ya hi ya shera rito ra Xikwembu ni tlhela ni ya khensa eka executive loko va ni tsavurile siku rin'wana swi twa kun'wana va vulavula ku ri munhu loko o za a ya xiluveleni that particular person has been handpicked by God. I want to believe ku ri na namuntlha I'm one of those. Eka siku ra namuntlha tanihileswi hlayeriweke eka testament ya khale eka buku ya Samuel ni rhandza ku tsundzuka nyana eka dyondzo leyi kumeke vhiki leri nga hundza ya timhaka ta introspection tanihileswi hi nga ka season ya Lent hi nga ka 40 days hina vakreste loko ha swi tiva hi sungurile hi Ash Wednesday hi 18 ka February ku va hi titshuneta emahlweni ka Xikwembu hi tikere hi ti prepare to commemorate the crucifixion of Jesus Christ la ku tshemba swona leswaku kokwana Khosa loko va hi tsundzuxa eka vhiki leri nga hundza va ku we need to introspect our Christian life. Na mina na kandziya kwalaya ku ri let us do our introspection hi vutomi bya hina eka ndlela leyi ya vukreste bya hina hi languta ku ri na ha endla swona hi languta ku ri na are we still doing the will of God hi languta ku ri are we still worshiping God in spirit and in truth hi languta ku ri are we still giving the way God has done unto us. Eka buku ya siku ra namuntlha ya Samuel a ni kona ngopfu laya ka leswa last week a no zama ku swi connecta hi nga ku swi na ku hlangana ni tsakule ngopfu verse 7 eka buku ya Samuel hi hlayile hinkwayo hikuva Xikwembu a xi lava ku tsavula hosi eka vaIsrayele kambe xi rhuma profeta Samuel ha swi tiva Samuel yena a nga muprofeta he was born hikokwalaho ka ku hlamula ka swikhongelo swa mhana yena Hana. Ha swi tiva leswaku Davhida yena a ri yena n'wana wa Jese kambe ni lava hi langutisa laha ka verse 7 yi nge God sees your heart and theme ya mina yi vula swona yi ku God values the heart not the outward part or not the appearance of somebody. Xikwembu xi langutisa mbilu ya hina ku ri mbilu ya wena yi njhani hina vanhu va misava hi nge swi voni ku ri mbilu ya wena yi njhani hina hi ta vona swiendlo swa wena ivi hi vhela hi conclude. Vamakwerhu eka siku ra namuntlha tanihileswi ni nga vula ku ri hi le ka season ya Lent laha hi prepare-aka ku ya tsundzuka timhaka ta ku vambiwa ka Yesu Kreste. Ni lava leswaku hi ya swi tiva leswaku ku ya hi theme leyi ni yi vuleke ku ri God values the heart and not our appearance. Leswi swi hi phazamisaka hi vanhu va misava hikoka ku langutisa the appearance ya munhu hikuva hina a hi nga vona matihlo ya ku langutisa leswi nga ndzeni ka munhu. Xikwembu loko xi ya hlawula Davhida xi langutise mbilu ya yena. A va ri kona vamakwenu va Eliab a va ri kona va ri na swiyimo swa kahle swa ku kombisa ku ri lava va nga va tihosi. Futhi loko a ni ri na nkarhi ku nga ri na consistori a ni ta mi hlamulela va papa va parade ni ta mi kombisa ku loko Xikwembu xi hlevela Samuel no a hi yena
Apareta lowun'wana no a hi yena a ta lowun'wana maybe a lehe ku fana na tatani Chauke, Dr. Chauke a tikomba ku loyiwani wa deserve ku va on the throne a va hosi kambe hi ku Xikwembu a xi nga langutisanga the height na ku u strong kangakanani na ku u handsome kangakanani. Xikwembu a xi langutise mbilu ya munhu loyi xi n'wi lavaka. Xitano na le ka hina namuntlha hina swi nga endleka magazini va hi hlawule hi appearance a va tivanga embilu leyi nga ndzeni u kuma ku ri ya fika u n'wi tsaka kwale loko se mi tshame mi ri vambirhi kambe Xikwembu xi langutisa the inner person ku ri u munhu wa njhani, u munhu wa ku titsongahata, u munhu wa ku endla ku rhandza ka Xikwembu, u munhu loyi a yingisaka Xikwembu. Are you obedient? U tshembekile? A swi fanele swi va tano na le kerekeni ya hina during the elections. Xikwembu hi kombela Xikwembu xi hi hlavutela xi ku hi nga hlawula mani, hi nga langutisi swiyimo hi ku nkarhi wun'wani laha kerekeni ya hina swa humelela. That is true. Remember the Bible says the truth will set you free. Swa humelela leswaku hi chuze Dr. Chauke hi mhaka ku vona title. Swi possible sweleswo. Ali a hi tivi mbilu ya Dr. Chauke but we saw the title ku loyi swi n'wi fanerile. A swi bihanga sweswo ene hi le ku vona swi le ku endlekeni swihi i kuma ku maybe a hi hlawulanga tatana Mathivi hi langutise the appearance ivi u kuma ku ri the God who is in heaven saw tatana Mathivi's heart. Hi yo mhaka tatana Mathivi today va attenda synod mara va attend consistory. Can you see ku ri Xikwembu xi tirha hi tindlela ta xona ene xi langutisa timbilu ta hina. Vamakwerhu ni lava leswaku during this land hi introspecta timbilu ta hina ku ri timbilu ta hina ti endla swona na, hi endla swona leswo lulama. Xikwembu xi nga tsaka hi loko xo langutisa mbilu ya wena. Xikwembu xi nga tsaka hi loko xi lava ku xi endlela swo karhi. Hi loyi Davhida, he was just a shepherd. Ni ku tshemba ka ku loko va ya va ya n'wi vitana u ti vuyerile a ti nuhela na tinyimpfu kumbexana kumbe a ti nuhela na byanyi hi ku laha nga kona a ku ri ku riseni. You know, Xikwembu a xi langutisanga the appearance of David, xi langutise the obedience leyi a nga na yona Davhida. Na loko a endla swihoxo hi ku swihoxo a ri na swona, he was able to go before God and repent. A kombela Xikwembu xi n'wi rivalela. A na hina loko hi endla swihoxo hala swi tiva leswaku ha hoxa hi miehleketo ya hina, ha hoxa hi ku sola, ha hoxa hi ku vulavula. Do we have that God to go before God? Ku Xikwembu ni hoxile eka siku ra namuntlha na ti sola emahlweni ka wena. This season it's time for us to go back to God and repent. Hi kombela Xikwembu. In the book of Psalm 51 verse 10, God create in me a clean heart. I David yaloye loko a vone leswaku ku na swihoxo swo karhi a swi endleke. So it is the prayer of my heart ku ri na hina during this season of Lent we go back to God hi ku Xikwembu ha ku kombela ha titsongahata. Create in us a clean heart. Hikuva wena Xikwembu u langutisa mbilu. Wena Xikwembu you search our heart. A ku ri na risimu ra youth ya khale tatana Bila loko a ku ri na nkarhi a ta vitana na sister mi ta ni yimbelela search me oh God and yona ralero hi leswo Davhida a ya emahlweni ka Xikwembu hi ntiyiso a tshembekile. You know loko u tshembekile wa ya u ti paluxa u vona na loko maybe tatana endla swo karhi u swi vona ku ri a u khomekile a ti paluxa eka kunene u qina u vona na mbilu ya yena loko a Shem loyi u na yona na mbilu ya ku rivalela. Let me forgive or let me go on with him. Vamakwerhu a hi yeni emahlweni ka Xikwembu hikuva Xikwembu mavonelo ya swona ya hambanile na mavonelo ya hina vanhu va misava. Hina hi nga limita vanhu eka swo karhi ivi Xikwembu xi va qualify. Ha swi tiva leswaku God qualifies the unqualified. Hina hi nga langutisa vanhu hi va dismissa mara Xikwembu xi va vona va ri na value because he sees the heart. Hina hi nga va like hi va vekela a tlhelo hi ku ya
hi leswi maybe munhu a nga tshama swi endla siku ro karhi kambe yena munhu yaloye hi ku u ti fananisile na Davhida u yile emahlweni ka Xikwembu a ya kombela ku rivaleriwa yena ha khome that appearance kasi Xikwembu is looking in the inner part, inner person ku ri munhu loyiwani hakunene u kombele ku rivaleriwa. Remember I said Xikwembu a xi langutisi ku fana na hina va misava. The book of Isaiah chapter 55 I think verse 8, here God's way is not our way and his thought is not ours. So hi ti vonela va makwerhu hi nga judge vanhu va misava, hi nga conclude hi ku ya hi swiyimo swa vona, hi nga conclude hi maendlelo ya vona, hi nga conclude hi ku va va mbarise leswi va nga va ambarise xiswona. Ni tsundzuka siku n'wana mfundhisi Chawani va te va ku people will address you because of the way you dress up. And swoleswo swi ni vuyisele ka ku ni ri manana ni te tani ivi ni ta kerekeni ni mbale xiqivi. Ma swi twisisa mi ta ni addressa sweswiya mi ta ni associate na swin'wana no chava ku swi vula mara swi kona bibeleni mi nga ni associate na ti-prostitute ku ri why munhu a na swibebe and all that. So a hi ti voneleni hileswo mbilu ya wena loko yi ri leyi tengeke u ta endla leswinene amahlweni ka vanhu na le xihundleni swilo swa wena swi ta va kahle hikuva we need to know God sees us. He's Jehovah El Roy. He sees everywhere. Hambi wo wa tumbela xi ta ku vona Xikwembu lexi hi xi khongelaka and xi ta vona na mbilu ya wena. You know David loko a anointiwa timhaka ta yena ta ku a tikuma a ri kuriseni and all that, I believe it was preparation. Na wena kwala u nga kona swi nga endleka ku na challenge yo karhi u nga ti tsan'wi. That is preparation. You are going somewhere. Na ku xaniseka loku ka wena it might be your spiritual growth. Swi tele leswi hi fambaka endleleni hi hlangana na swona hikuva hi mpela ku risa ni nga ku yini i ntirhonyana wun'wana wa ku nyadzheka u langutisana na tinyimpfu u vona ku ri tinyimpfu ta dya nkarhi wun'wana wa navela u na ndlala and u nge dyi mabyanyi you know va buti wa yena vona a va nga ha yi na le ku riseni a tikuma a ri in isolation Davhida kasi that isolation was preparation for him to be the king. Loko wo tsundzuka hambi Josefa na yena va n'wi betrayile vamakwerhu va n'wi hoxa gobyini va n'wi accuser va ku wene leswi na leswi a helela jele kambe hinkwaswo swoleswo it was a preparation. Ni lava ku vula swona mixeni wa siku ra namuntlha ku ri na wena kwalano tanihileswi ni nge Xikwembu xi langutisa mbilu ya wena whatever you going through, whatever challenge that you have, it is a preparation. Hi minkarhi yo tala hi vula swona we go through challenges. We know that it's not permanent. We know that mavabyi yalamo they are not permanent. Xikwembu xi ta hi horisa hikuva i Jehovah Rafa loyi a horisaka. God sees your heart. During this season, we need to know that God values our heart. Ku laveka timbilu leti tengeke ene mbilu loko yi tengile u va kusuhi na Xikwembu. Yi ri buku ya Matewu chapter 5 verse 8 ku katekile lava nga na timbilu ta vona ti tengeke hikuva va ta vona Xikwembu. Loko mbilu ya wena yi nga tengangi makwerhu a wu nge voni Xikwembu. Loko mbilu ya mina yi nga tengangi a ni nge swi koti ku vona Xikwembu. Ene Xikwembu xi lava mbilu leyi tengeke leswaku hi ta kuma vukateko. Right now hi aplayile ku va a full status. Xikwembu xi lava timbilu ta hina hinkwenu la ti va leti lulameke, timbilu ta hina hinkwenu la ti va leti tengeke. Hi endla na introspection because loko va ri karhi va langutisa va synod va langutisa swilo swo tala. Are you part of it? More especially hala ka ku nyikela. Are you part ya ku va u nyikela leswaku ti-process hinkwato kumbe ti-system hinkwato leti va ti langutisaka leswaku va ta gata xigando va ku EPCSA Phosphorus, you are now approved to be a full status. Search mbilu ya wena because God is watching you. Loko ku veni a wu veni kona ka ntlawa lowu lavaka leswaku va a full status, go and introspect ku u lava yini evuton'wini bya wena, u navelela yini kereke ya wena, u navelela yini yindlu ya hosi. God values the heart.
not the appearance. Remember, loko huma mbili yin'we hi va lava tengeke hi famba hi ndlela yin'we si not to ba stand. You are full status EPCSA for Soras hikokwalaho ka timbilu ta hina leti tengeke leti nga tin'we hi fambaka hi ri vun'we. Vamakwerhu nakona loko va ba xitempe a va nge langutisi ku saseka ka kereke ya hina. They won't look at the appearance of our church or building. It will be our hearts. A na ha swi navela leswaku hi kula hi ya emahlweni. A na ha swi navela ku endla recruitment drive. A na ha swi navela to win souls outside there. Hi ta tala kereke ya Xikwembu vanhu va pona na va nga handle va ta hanya etempeleni ya hosi. Hinkwaswo swoleswo i ku tirhela ku lulama hikuva u lava leswaku Xikwembu xi vona mbilu ya wena leyi lulameke u ta kota ku kuma mikateko eka minkarhi leyi taka. We need to know as a church that God values the condition of the heart more than the status. Voni BM leyi u fambaka hi yona xi vona mbilu ya wena swa ku u na rona rirhandzu wa titsongahata wa hlonipha wa amukela swiyimo swa vanhu wa hi rhwarisa mindzhwalo hina hi nga na mindzhwalo loko hi ta hi tarelela ka wena hi xikhongelo. Loko ni ri karhi ni vabya wa ni khongerisa kumbe ho ya emahlweni u ni tsimbitela u ku heyi luya va n'wi diagnose hi yini. Swi lava mbilu leyi tengeke leswaku na hina hi ta tsavuriwa tanihi Davhida. Swi lava hi kuma the character of David ya ku va a tiyisela hikuva a ku tiyisela leswiya swa ku ya a ya risa. And he was obedient because a nga zanga a complain a ku mina ni ngo risisiwa tinyimpfu ni ri nexe. He was obedient just like Samuel u ve obedient to God loko Xikwembu xi n'wi rhuma endyangwini wa Jese. Vamakwerhu eka siku ra namuntlha i ku va hi ya tsundzuxana ku ri a hi yeni hi ya ti lulamisa evukresteni bya hina. Hi ya tirhela Xikwembu hi ntiyiso. Hi ya tisola laha hi nga endlangiki kahle hikuva Xikwembu xi langutise timbilu ta hina hayi nghohe ya hina hayi xivumbeko xa hina. Xikwembu lexi xi hi nyikaka na second chance. Ha swi tiva leswaku Xikwembu lexi hi lehisele ka timbilu a ho endla leswinene minkarhi hinkwayo emahlweni ka Xikwembu mara hi ku Xikwembu is a God of second chance. I Xikwembu lexi hi lehiselaka mbilu xi hi amukela nakambe ntsena loko hi vuyela eka xona hi ku titsongahata hi vuyela eka xona hi ri na ku tshemba hi vuyela eka xona hikuva xona hi xoxe Xikwembu xi tshembekile. He's not a man who can lie and he's not a God who can change his mind. A hi vuyeleni eka Xikwembu swona leswi hinkwaswo swi ta hi pfuna leswaku hi va ka alignment ya right na Xikwembu. Xi ku Xikwembu loko xi langutisa mbilu ya hina xi vona timbilu leti tengeke. Xi ku loko Xikwembu xi langutisa EPCSA for Soras xi vona vanhu lava tengeke lava va nga ta famba hi rirhandzu hikuva God is love. Xi vona vanhu lava tshamaka va tsakeke evuton'wini bya vona lava va tisaka ku tsaka ni le ka vutomi bya vamakwenu. Xi vona vanhu lava nga na kurhula the peace that surpasses all our understanding. Xi vona vanhu lava lehisaka timbilu hambi munhu a karhata hi n'wi lehisela mbilu hi ku tiva leswaku Xikwembu xi ta n'wi lulamisa hi siku ra kona hikuva God's time is right. Xikwembu xi vona vanhu lava nga tala vunene xi tlhela xi vona vanhu lava nga tala hi spirit of giving. Xi tlhela xi vona vanhu lava nga tala hi ku tshembeka. Hi ku tshembeka is very important hi ku Xikwembu hi xoxe xi tshembekile xi hi tshembekela hambi hina hi nga tshembekanga eka xona. Xi vona vanhu lava nga tala hi musa xi vona vanhu lava hi tekelaka ku tikhoma evuton'wini bya vukreste bya vona. Amen. Amen.